Kah New Trap Youth Council HYC hapo kejilam ba Shan Bor Marwan Organizing Secretary kalalej banwa daki flex ki banner surok kalat banlej lumpong deng umyam ka jinglej wa ka HYC yaki flex ka de kum shibanta ban a jingkersha ni ka Green Tech Foundation habakren sigilat thai khubor ba Shan Bor Marwan ulong ba ka jingbam sngap ka sorkar halo ka jingdawa ka GTF ka de namar ba kala deb ban sim ka pisa na ki company Hespa ban de kita resort and spa hadol nong lumpong deng Nalor kata ulah penremjur ya ka sorkar baka sngap menti halo ka jingdawa basyong nurem jong ka GTF dak ba benram ba ka jingwanra ya ka spa ha ka cela ka long ka bamyahap bat ka imlang salang ru kamla ban pediang Lalari dilagay dia. Iwan hani kapal bagian te gini flex di banar fungsi benta bagian ngai kerjaan ini kan kita punyakan baishim yang sinjam jadi kapal yang keseng mende tamu ngai kerjaan dengan awan bertemi uni samarang ba pada mata hati po namun ini kasih kita pola poi start dari kaji kunci yang cahmat desa kau ini yang keseng isu pertama sarkar ba kasap kuman samenti isim ini pak ulung pengdeng di way bang ngai ba ketika isim ketika senjam juga Green Tech Foundation kalau benorem dah juga po ngasoban berada ketika sarkar bagaimana rakyat tak kaspa mau tip ketika jadi ber tip belai bagaimana rakyat tak kaspa i pakai ini kalau ngaba kini sarkar pemerintah kalau bawa IKI kam tiba salang kamlaan periang mudi sini berapa saya sian nak kalian kasih ni agak jikasan pura ya kan ka foundation ke asim gini senjam bat nani sahabat ka padag sim kani ka foundation ke isu ke jangka ni nang ka ekspresi itu senda jangka kajing i jungi kaseng wa kawai kalau ba kada de sanda kana ke ka bag intip kalau ayo ai nak di company ne ya kata ngam nak betul mereka jing sautu ka jongi kalau ba kalau bandai kata nomor ba ada kami yo ai nak di company balik gamla ban skap ne kan ka lumpang deng kadai insya kata hari ka jing i ka jongi kalau bandai kata nang ba gamla si bersih kata ya ai kata ka bakal asim nak di company tak tahu kasa dulu dia mesti duduk andi ka kalau ba ya kan jing dawa juga ini kun samla juga di ka Green Tech Foundation baka sokar long kapalaj long ka iya ya ka yung kamon pawalay kaadon ka isandat baka yo dari bentang iba flex kadika area gini si pulo pembeng bagi pai ba mau kinasong senang kani ka kain riboy bat kaje belum bakaway kani kam tami ki turis ban late ban rika sini ka orchid resort abakan tiga bandai senang pembeng iya ni utir kusi bentar iwan teh hang ni ba pai ba pai turis iwan nah habar kini ke ke dilawai jong di pai ba senang jong kenika senang tahu juga kalian ya kata ngisim be ke ba kaya lam ti kenika foundation gitu dekat tempat kahi ingin sa ke maka ka foundation kale senjam ke umur irigana ka seng dekat baik barka Habatin pej bahagi kishap ka shap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.